I porad svini, moje ime je Brother, a vi gledate novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ok, mislim da ovdje ima mnogo ender chestova. Upravo ste mi, ima ih dosta. I iskreno ne znam ni zašto mi stavio ovdje, ali eto, nek stoji tu. Inače, mi sada odmah na početku ovog klipa ići ćemo do one moje farme koje sam pravio u prošloj epizodi. Ako niste gledali prošlu epizodu, odgledajte, pravili smo ludu mob farmu koja donosi mnogo lootova. Tako da trebam da idem do tamo i samo jer imam fireworke, ovaj ću uspjeti da uzletim. Ok, da ću moći odavde. Odlično, popili smo se na ovu visinu, idemo kao vamo. Znači, farma nam je ovdje na okeanu i ja sam bio AFK jedno sat vremena, mislim, možda čak i malo manje. Ne bi da raslažemo, ali tako nešto oko sat vremena da kažemo. I nećete verovati šta sam se podobio u farmi. I sada lagano da sletimo, eto ga, sletili smo. E sada, gledajte šta sam ja dobio u ovoj farmi. Bam, prvi chest, bam, drugi chest. Hoperi, još hoperi, još. I da, ovo je posljednji hoper u kojem ima nečega, ceo ovaj red hopera je još puno, to skoro jedan ceo chest, ako smo bili 5 punih chestova, to je 2,5 double chesta stvari. A nama treba gunpowder, tako ćemo sav gunpowder da pokupimo odavde. Vidite koliko stekova gunpowdera imamo. The fuck? Ovo je, da, baš mnogo. Poprilično mnogo. Tako da, mi sad idemo tamo kući i ja ću napraviti sada nekoliko stekova fireworka, čisto da imam da bih leteo malo naokolo. I idemo do onog ice sela da bi pokupio sve shulker boxove koje tamo imam, pošto nemam blage veze koliko ih imam, a znam da ih imam dosta. Idemo da sletimo dole, sad gore. Opa, kako sam uvežbao ovo elitru. Ove pečurke su trebam da sredim, ali nemam pojma šta sa njima tu da radim. Tako da, ovo će biti još jedna onako random epizoda gdje nemam pojma šta ću raditi, ali radit ćemo dosta stvari. Tako da prva stvar koju ćemo napraviti je da napravim papir. A gdje ja imam papira? Dakle, ovdje imam 23 papira, ja mislim da imam još dole trske. Tako da, nadam se da imam trsku dole. Valjda imam trsku, jel imam trsku i... 49 trske, nemam pojma, a ovdje možda imam papir, nemam. Dobro, nemam mnogo, ali se tamo, ovo je upravo se sad aktiviralo, ok. Možemo da napravimo da još koliko, to je stek i to će nam biti dovoljno vatrometa. Ovo će biti već 3 steka i ovo će biti, evo ga, znači imamo 3,5 steka vatrometa, što ja nisam vidio bukvalno nikad u ovom preživljavanju. Sve ukupno ko što sam craftu možda ispod 3,5 steka. Dobro, malo više jeste, ali... Da, opet... Mnogo imamo gunpowdera, to ću držati ovdje i sad će mi trebati samo jedan stek vatrometa. I da, sad ćemo se uputiti ka tom selu. Tako da, tamo ćemo pokupiti shulker box i onda se vraćamo ovdje, inače pada noć. Nema veze, tamo ćemo doći noću, ali nije ni bitno. Onda ćemo doći ovdje nešto da radimo neke puteve, nešto još da se zanimamo. Pošto ima dosta sitnica koje bi trebao da uradim. I da, eto, sad krećemo kao vamo. Wow, sam se boostao. Ok, idem ka tamo. Ok, ja možda mogu reći da sve malkice izgubio. Pošto... nećem se baš ovih delova. Gdje se ja uopšte nalazim? Izgleda sam krenuo u pogrešnom smeru, pošto odavno nisam išao kao vamo i da, onda totalno sam se zeznuo. Wow. Valjda je u ovom smeru, nadam se da jeste. Ali kako se meni čini izgleda da nije. Našao sam Ocean Monument. Wow. Imamo Ocean Monument na ovim koordinatama. Tako da, znam sad gdje je Ocean Monument, ići možda u njega. I da koristim onu kartu da nađemo Ocean Monument. To bi bilo zanimljivo, ali ja sam se totalno izgubio. Aj, sad ću na ovo ovdje ostrvo. I otiću do one epizode kad sam prvi put išao da tražim to, pa valjda mi tu pišu koordinate. Ok, vidio sam sad i to su neke koordinate otprilike 0-2000, tako da. Mi smo na 2000-700 i na koju mi stranu trebamo da idemo ka tamo i ka vamo. Ok, znači sad ćemo se sada ka tamo. Ajme, uzateo sam i sad ćemo ići kao vamo. Jer imamo dosta vatrometa, ne trebam da se brinem za to, jedno što pada noć.
Ali nema veze, onako ćemo tamo biti samo na kratko da pokupimo to. I okej, da, evo nas približamo se tom ice biomu. Sad mi je ostalo samo još da nađem, da, mislim da znam otprilike gde sam. Ili ne znam, ili znam. Valjda je ovamo, ili jeste, ili nije, nemam pojma u stvari gde sam. Još sam strevi ovde. Da, zanimljivo nas su polar bears, tačnije medvedi, kako god. I glupi mojom što ne želi doda nove medvede. Ej, evo ga iglo. What? Ja nisam ni vidio ovo iglo. Ajde da pobijemo ovo. Jao, što sam bacio slowness. Ajde, šta je eksplodiraš? Okej, ovdje ima iglo, to nisam ni vidio. Ajmo da vidimo da li ima nečeg u iglu. Okej, nema ničeg. Ponadao sam se da ćemo naći nekog villagera unutra. Evo tako nešto. I kao da su ice spikes i sada kako bi se ja negdje orijentisao, to je kao vamo. Okej, malo bi se zaglačao. Da, evo ga naše selo. Od kada nismo bili ovdje. Da, baš danas su i medvedi koji nas čekaju ovdje. I hajde uđemo unutra brzo. Okej. I ovdje imamo shulker boxove koje su random napunjeni sa stvarima. I ovdje... What the fuck? Imam chestplate ovdje. What the fuck? Vidite što ja da stvari imam. Dobro, uzet ćemo ove shulker boxove, nije napunjeno uopšte. I prepunit ću sve ovdje što imam. Da ponesem, pošto naravno što ne bi poneo. Toliko dobrih stvari. Naravno je ove chestplate i clay i drvo. Tako da, ovo ćemo ovdje. I ove sve gluposti ovako. Tako da, stvarno dosta stvari koje nisam ni znao da imam ovdje. Tako da, sad ćemo poneti sve ove shulker boxove. Da, ostavit ću ovaj jedne chest ovdje. Imamo 4 shulker boxa. Fantastično. I... Ne, nisam poneo krevet. Okej, brzo, beži. Op. Evo nas, uzatili smo. I sad idemo ka kući, a kući je kao vamo. Tako da. Da li sam još nešto treba da ponesem? Ne, nisam ništa. Jer trebaju su mi još shulker boxove, onako ću pakovati razne stvari u njih. Ići možda čak i u end da pokupim još shulker boxova. Pošto, što da ne. I okej, sledećemo. Sad bi trebao da setim što pre u kuću, kako ne bih ovdje umro i... Ok, lepo sam setio. Ajdemo da prespavamo i da pokupit se moje shulker boxove, imamo dosta stvari sada ovdje, a šta ćemo raditi u epizodi? Opet kažem, nemam blage veze, ali znam da ćemo raditi dosta stvari. Ok, ovdje sam za sada stavio shulker boxove, nek budu oni tu za sada. Jer mi se ovdje natrpano i nabacano i treba ću sve da sortiram dole i mene mrzi da sortiram, znači toliko me mrzi da to nije realno. Ali natrat ću se ovdje nekako. I jedan dan ću ovdje sortirati ovo, a sada šta da radimo za početak epizode? Nemam blage veze. Ajde da, na primjer, pošto sam odlučio da ću praviti nether portal tamo još odavno i na kraju sam ih napravio. I isključio sam ovaj ovdje nether portal, vidite više ga ovdje ni nema. Ja mislim da je bilo konačno vrijeme da ovo sve sklonimo, pošto nepotrebno je jednostavno. Jednostavno ono, ranije je bilo ok, treba će mi to, tu i ulazim u nether, ali sad imam tamo glavni nether portal koji će biti, ja ovo ću sada srušiti. Ja mislim da je bolje to napravimo put koji će ići ovamo. I onda da možemo da prođemo kroz tu. I da uđemo, na primjer, sad ću vam pokažem, samo se popnem, prođemo kroz ovu kao planinu. I uđemo ovdje i onda ovdje nešto gradimo, kao vidite kako ograđeno lepo. Ja mislim da je to mnogo bolje. Tako da, ja mislim da ću sada to raditi i da ću napraviti kao neki timelapse od ovoga. Tako da, sad očekujte timelapse.
Evo ljudi, upravo sam prespavao i sad idemo da vidimo šta sam ja sve to uradio ovdje. Kao što vidite, srušio sam ovu kućicu i onda ćemo nastaviti put kao vamo i prolazit će kroz ovaj ovdje tunel u kojem ima previše stvari i trebao sam da napravim chest. Sad imamo 2 crafting table koje ću postavljati ovdje i ajde od ovoga da napravimo 6 chestova, super. Da natrpam samo stvari da se ne disponiju. Ok, i ovo još malo mi je ostalo tako. Uglavnom, šta sad ja trebam da uradim? Trebam da uradim to da sam možda napravio ovo malo previše usko. Jer sam mislio da unutra sad postavimo travu sa leve i desne strane. Gore da ostane ovako, ovo se kamen, još možda dodamo neki cobblestone stone, neki još. Tako neke varijante, onako da bude baš kao cave. A onda ovdje ide običan put, ono što ja pravim. I mislim da bi to stvarno cool izgledalo, tako da trebam da samo rasturim ovo ovdje ovako do ovdje. Oh, fuck. Tu se blok stvorio, da evo ga ovdje. I da, evo ga, ovo stvarno super izgleda. I samo ćemo postaviti ovo ovdje. I da, ovo je stvarno super. Sad ćemo uništiti samo ove netherrackove, ove gluposti. Da mi to tu ne stoji. To imamo tamo u onom delu da će mi biti portal. To ćemo još tamo uređivati. Napraviti nešto za brewing i tako to. Wow, kako mrzim kad mi ovaj šaval uništi 2 stvari odjednom. Ok, sad bi trebao da napravim put kroz ovo. I onda kad napravim put, onda ću tek proširiti, a tad bi trebao da znam koliko će mi sve trebati. Ok, zašto počnem da letim sa ovom realitom ovako random. Tako da, krenut ćemo odavde lagano i pravit ću put do tamo. I kad završim, da, eto, završio sam. Ok, označio sam gdje će ići put i sada sve što trebam da uradim je sad proširimo ovo malo. Fuck, glupi gravel. Ali uglavnom da, proširit ćemo ovako, na primjer, za jedno blok 2. I da, onda ćemo popuniti i napraviti tunel. Mislim da će stvarno super ispasti. I da, sad kad smo ovo proširili, izgleda mnogo veće i mnogo lepše. Sad trebam da popunim ovaj put ovdje i da popunim ovo sa dirtom, tačnije sa grasom. I da, tako da idem da uzem materijale. Ovdje imam cobblestone, imam 28, oh fuck. Imam nešto još malo cobblestone ovamo. A idem isto gore po gravel koji sam sakupio na motionu. Tako da, idem da uzem prvo gravel pa ću onda cobblestone. I ok, kao što vidite, ovdje sam popunio, napravio sam put, popunio sam dirt okolo, ovdje još nisam ništa raditi, pošto tu imam neke ideje. Ali, da, sad trebam da uredimo ovo. Kao prvo trebam da izmenim ovaj gravel ovdje, da to nije gravel, nego stone. I da ovdje nije dirt, nego stone opet. I da, ovdje trebam popunim rupu. Tako da, trebam se popunim gore. Zašto imam ovdje? I da, kao što imamo ovdje smo sad sve super uradili i sad bi trebao da malo napravimo ovaj ulaz lepšim, ali kako da ga napravimo lepšim, od kojih blokova? Nemam pojma. Poradit ću klasično od drveta ovako neki ulaz i to... Ovdje sam fail, ovdje bi trebalo da ide još jedna. Sad nećemo tu, stavit ćemo je ovdje. Da, ovako je lepše. I onda bi tu trebalo da dođe. Tu okej. Ajde jest, to je trebalo bi ovdje da dođe, ne tu. Tako da, onda će ovdje biti mnogo lepše. I ajde da ga popnemo ovako. Ovo će da bude simetrično, bit će mnogo bolje ako je simetrično. Ok, kako ovo izgleda, pa i nije baš nešto, ali... Ajde probamo sa stepenicama. Možda će one nešto ulepšati ili neće ništa. Oh my god, kako je ovo teško se dobije neki lijep izgled. Čekaj se popremo ovdje. Onda i ovdje ćemo staviti ovako. A ovdje ćemo staviti ovako. I onda ćemo na vrhu... Na vrhu neću ništa stavljam, ali... Ovo je zanimljiv ulaz. Veoma zanimljiv. Možda sam trebao niže da ga napravimo ovdje. Ok, ajmo ovdje sad ovo da stavimo. Tako kao neki stubovi tu da se nađe koji drže to sve. Pošto mislim da će to biti mnogo lepo. Barem ja mislim, a to da li će biti, to je druga stvar. Sve što trebam da napravim jeste da malo ubacim cobblestona, stone brickova i eto ta dva u ovaj zid, tako da prvo ću sa stone brickovima, tako na primjer pa negdje, pošto jednostavno treba biti lep zid ovako, nek bude ovdje malo diorite, što da ne. Ok, to je to što se tiče ta dva, možda ubacim neki coal ore, to bi bilo lepo stvarno. Tako čisto zamenim malo stone, da bude više ovih boja, mislim boje, da ovo je delimično sve sivo, ali onako da bude nekih detalja, tako da ćemo dodati malo i ovoga i to ćemo evo jedan ovdje na kraju.
I tebi dodam još i ovo što sam sad skoro dodao, a to je, ok, i ovo mogu bi da zamenim ovdje. A tu donosim ovaj clay, ali on je običan clay, totalno. Tako da sa njim bi mogao čak nešto da uradim. To smo neko shulker box, imam 12 ovdje i ovdje imam još imam stack i 52. Što će biti dosta. Tako da, ne to, nego ovo, tako da imamo 41 clay, super. Ovo će biti jednostavno super. Pošto ja planiram da uradim neke čak i custom stvari u ovom preživljavanju, ovo ne Lucky Pickaxe, u smislu da, kako se zove, da radim neke možda custom plane i tako to, da izmenim malo biome, ali to ćemo raditi u 1.12 verziji, pošto tada dolazi ni concrete blokovi i sve ono ludilo, tako da to će biti stvarno super, a za sada neka se bakćemo malo sa ovim pećinama i tunelima, tako da, sad ću malo češće ubacivati, zato što ovo baš razbija teksturu. I da, ok, ovo za sada ovako izgleda, ovo mi se stvarno mnogo sviđa. I treba bi da dodam još neko možda lišće. Tako da trebam da vidim koje imam lišće, da li imam ovo kako se zove oak, ili ovdje je lišće, nije tu, ali mislim da je ovdje. Imam 39 oaka, ajde bit će dovoljno. Da kažemo. Iako znam da neće, ali ajde, bit će dovoljno. Ovdje mi ostaje nether wart, tako će to pokupiti. I ovdje mi ostaje još jedan. Trećemo pravimo automatsku farmu nether warta. To će mi stvarno trebati. A sada nabacimo malo lišća ovako ovdje. Znači neće baš svuda, ali tu uz put onako. Znate kako mi ide ovamo, uz put mislim tamo. Ići će mi i ovdje, tako da ono. Ok, mislim smo radili baš dobar posao. Što smo napravili ovo, ovdje nećeš raditi ovu stranu, zašto još uvijek ne znam šta će ovdje biti. Mislim, imam neku ideju šta ću raditi tu, ali još da li ću možda napraviti drugačije, da će ovdje biti neki možda moderniji izlaz, vidjet ću. Sad bi trebalo sačekati da se proširi sve ovaj gres, kako bi mogu da ga zasadim malo, ali verujte mi kad se sve to bude proširilo bit će super, a sad možemo da uzmemo glowstone i da napravimo malo osvjetljenja. Kako malo ja glowstone imam, to sam tek sad primetio, tako ćemo staviti ovdje jedan. A drugi će doći ovdje, nek bude torch za sada ovdje pa ćemo ići uskoro i nether. Ali šta sam teo, da, teo sam da uradimo ovako nešto, ćete vidjeti. Ok, ovako ćemo iskopati sa svake strane i napravit ćemo ovo. Ne to, nego, pa ne, ok, ovo. Zanimljivo izgleda. Kako se vama ovo dopada? Evo, to ću vas pitati da se to vama sviđa. Napišite u komentarima ako vam se sviđa, ako ne. Napravit ćemo neki drugi dizajn, ali da, to je prije to što se tiče ovoga. Tako da ljudi, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali u njoj. Ukoliko ja ostavite like, a mi se vidimo u nekoj sljedećih, a do tada, veliki pozdrav!